Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Hei tā ngā pirihimana kua mate I a rātou a Tom Phillips, te tangata kua whātau e oma atu ana I a rātou I roto I ngā ngahere o te rohe o Marokopa. Kāti ko Rini Kaipara o te pāti Māori te māngai tōranga pūho mo te rohe o Tāmaki Makaurau. I tai atu te tini ngero e pōrangi ana ki te kapahaka, ki te tai openga he manawa toki tū I te hātarei nei. Nō reira, kei ngā amorangi, kei ngā amo tītoko o te ao Māori tēnā nō rā koutou katoa. Hei tīmatanga kōrero mā tātou, nō te paraere nei I mate ai te kaumātua me te heamano o te marae o Papakura a Brian Joyce e iwa te kaumārua ngā tau. Ko ia tētahi o te hunga, nā rātou nei te marae o Papakura I whakatū. Ko ia te tāhuhu rangapū tuatahi o te marae. I whakatūria te marae nei hei kāinga mō ngā Māori noho taone. I te tau 2001 ka whakawhiwhia ia ki tētahi o ngā tohu a te kuini o Ingarangi mō tana hāpai ake I te hapori. Whā te kautau a Joyce e noho kai arahi ana ki roto I ngā kaupapa maha, pēnei I te hauora Māori, te whakaauraki a rangatahi kua taka ki te he, te hāhi moromona me te kaunihera Māori. E tangi tonu ana te ngākau ki ai e koro haere atu rā. Hoina, hoki rawa mai kia tātou I te ao tūroa nei, ki te kōrero hou o te wā hoki e whakaoriori ana I ngā kare a roto I ngā hinengaro o te marea putanoa I te motu. Ara, hei tā ngā pirihimana, kua mate I a rātou, Tom Phillips, te tangata kua whātau, e oma atu ana I a rātou I roto I ngā ngahere o te rohe o Marokopa. Nā tētahi o te hapori o Piopio, ngā pirihimana I waia I te atapō nei. He tangata, rāua ko tētahi tamaiti e tāhai tapu ana I tētahi o ngā toa hoko rauemi pāmu o te rohe o Piopio. Mea rawake, ka mau a Phillips, ana ka pūhia kia mate. Kei te wāhi I tū ai te pupuhitanga nei, a pōtaka maipi tā tātou kai kawe kōrero e tū ana. Pōtaka, he hako ia ngā whakamārama o te wā o tira e pēhe ana te wairua, kei ko atu I a koe I tēnei wā. Well, kei te rori au o te anga ki te taha o hauturu, me ki koinei te kuaha ki a Marokopa kei moi ahau. Kua aukati te rori, kua rāhui tēnei wāhi o te taihau auru o Waikato I tēnei wā. Nō reira, koira te āhuatanga I tēnei wā, toko o maha ngā pirihimana I konei, me te hunga kei te aukati I ngā waka te uru atu ki roto I tēnei wāhi. Koe anō rā ko te wairua he pauri tonu, ka tahi anō te tari pirihimana I kōrero ki mua I te hunga pāpāho. Hoi anō rā I tēnei wā tonu, kei te whakawhiti au, ki te whakarongo, ki te māngai o te tari pirihimana e kōrero ana ki te ao pāpāho. Police received a call from a member of the public that they believed they were witnessing a burglary in action at a rural farm supply store in Piopio. Information came to police that described two people on a quad bike, dressed in farm clothing and wearing headlamps. Knowing the information that we had previously had that had seen Tom Phillips also in this area, additional staff were called out and responded to that location. Wai nō rā, pōtaka e mohi ana tātou katoa, toko toru ngā tamariki, kua mate te pāpā, engari hea tā te māma e pāna ki tēnei aitua I te ata nei, hea tā te māma kia tātou katoa I tēnei wā. Kua puta rānei he kōrero I aia? I putara he kōrero I te māngai o te māma I te ata nei, e rua, kei te harikoa ia, ka whai wāhi ia ki te tūtaki anō ki ana tamariki, hoi anō kei te pauri anō ia kua pahu ake tēnei kaupapa e whātau rātau e tatari ana kia hoki mai o rātau tamariki ki tō rātau kāinga. Hoi anō rā, he nui ngā whakaro o te hau kāinga e pāna ki tēnei kaupapa, me huri ake tātou ki te whakarongo ki a rātau.
I think it's really sad that he's had to be shot in the first place. I mean, I don't know the circumstances, if other people have shot at him and they thought he was in danger, but he's still got 3 children out there. And I think there's a lot more to it than we've been told, the reason he's taken those kids away. A lot of us here know the family. I don't know Tom personally, but we just want the children and Tom and the family to be safe and a positive outcome for all of this. Nō reira, pōtaka, hea kei mui te aroaro i tēnei wānei, hea te mahi a ngā pirihimana, hea te mahi a te whānau, hea kei mui te aroaro, hea ngā momo huarahi ka whāia i nai nei. Kia te tuki ai tēnei kaupapa, o tira kia kitea mai ai ko ngā tamariki ana koetahi tokorua o rāua, toku mohio, tokorua rāua e ngaro tonu ana ki roto i te ngahere i tēnei wā. Well, kei te ngaro tonu ngā tamariki katoa i roto i te puihi e hoa. Koira te wanga katahi anō i tai mai te tari pirihimana ki te kōrero ki te ao pāpāho me te kōrero kei te ngaro tonu ngā tamariki katoa. E rima te kau ngā pirihimana kei te kimi ana i ēnei o ngā tamariki i roto i tēnei wāhi o Marokopa, he waka topa e tino whai ana i ēnei tamariki nō reira. Koira te pāpauri i tēnei wā kei te ngaro tonu ngā tamariki ki roto i te puihi, ki roto i te ngahere o Marokopa i tēnei wā nō reira. Koira te take i aukati te rori ki roto i a Marokopa, riba te kau ngā pirihimana e kimi tonu ana i ngā tamariki. Kāre kore, koe rā te aronga nui i tēnei wā, ko te kimi i ngā tamariki, ana kia ora rātau i roto i tēnei tū āhuatanga, ka mihi te ngā kau ki a koe pōtaka i te pai o e nā whakamārama, me ki nāu i tino mārama ake ai te katoa ki tēnei kaupapa. Ngā hina pauri hua ake i roto o Marokopa o tira pio i te atanei. E mihi ana ki a koe pōtaka, tēnā koe. Tēnā koe, Chief. Ka te te iwi, ki te ao tōranga pūi ai nei, ko Orini Kaipara o te Pāti Māori, te māngai tōranga pūhou, o te rohe o tāmaki makaurau, whai muri ho i tōna wikitoria kia pēni hēnare o reipa i ngā rangi whakatānei. Hioi, ko te korero nui pea, ko te toko iti i pōti, ara ko te rua te kau mā whitu ōrau noiho o ngā kai pōti kato o tāmaki. I tū te pōti tanga nei, i te wā tonu o te koroneihana i Waikato, te whutupōro a ngā ōpango ki ngā Springboks. Me te whakaaroia, nā ēnei momo kaupapa nui pea i pērā rawa i te toko iti i pōti. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. E kano hikitea i te taiwhanga pāpāho, engari kua tohua e tāmaki makaurau tana mema pare mataho. An overwhelming feeling right now, but absolute immense gratitude, especially to my hāpai o our whānau te Pāti Māori, but tāmaki makaurau, thank you. Ko te mātaki i te wikitoria a ngā ōpango, te mahi ki te whare o reipa, engari auare ake ana. Mapeni henare. And now, sadly, when we get back to Wellington on Tuesday, there is no morning tea because we lost. Tuatahi kanoho te nuinga ki te wākanga. Ka kore puta mai ki te pōti, ana kārua. He maha ngā totohenga ki wainga nui a tāua ko te Māori. Ko te hia kia tiro atu anō ki te ana matā. Koia nei te hinganga tuarua a pēni henare ki te Pāti Māori. Ko te uru pauna muia ka mutura nei tana aru i te tūru o tāmaki, hei te tau pōti, e tū mai nei. Kāhore, nā te mea ko te nuinga o ngā kōrero, ka kōrero mai kia mātou, ka kōrero anō hoki kia o Orini, e hoa, kei te whakapara hako i tēnei kā wanatanga. Ko ngā matapāhe e rere ana i te ao porotiki, kene pea me mahi tahi ke a reipa, me te Pāti Māori. Koera ta tumanako pea o tātou te iwi Māori, ko rongo ngā ko pēni tērā kōrero, tērā wero, so āta wā pea. Everybody's being assaulted by this government and they feel it personally, and I think that is also what we saw in the results. Te pōtitanga motu hake i neke atu ai he māngai hou, i te whare o ngā ture, te o Kiwa McLean, te karere.
Hoi no, I mua tata tonu I te putunga mai o ngā kōrero mo tōna Wikitoria I te tūru o Tāmaki Makaurau. Ka whakatū pō whakamānoa a Oirini Kaipara. Hei mihi mana I tōna hapori, I tōna marae, I tōna rōpū āwhina o hāpai o tai atu ki tōna whānau. I te kaha o tā rātou tautoko a hakoa te aha. I te marae o Haini Waititi, tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane, e mātakitaki ana I ngā mahi o te pō. Kua ono wiki a Orini Kaipara e whakataetai ana me ona tini, rōpū kai tautoko. Anā I mua tonu I te putanga mai o te whakatau, he hiehie nōna ki te tuku mihi kia rātau, ki te wāhi I timata ai tōna haerenga, ara ki Hoani Waititi Marae. Ngai Tāmaki Makaurau, Ngāti Te Pāti Māori, aku hāpai o, aku kai tautoko. Te unga I whakapono whakapono tonu mai ana kia hau. O tira ki tā tātou kaupapa I kōkiri tia I te pō, I noho tahi ai tātou I roto I tēnei whare e ono wiki I mua. Hei tā Jennifer Martin no tōna rōpū te hāpai o, kāore rawa ia hei ki te tautoko atu I a Orini, mena kāore te hunga kei muri, e tautoko ana I aia. Ko tā mātou he whakahuki mai a rātou. E tika ana kia whakahokia te whakaute nui, te mihi nui, ngā manaakitanga, te tautoko I rangonai e mātou, I enei wiki tata nei. He tino marama te kite atu, te nuinga I reira kāore e aro ana ki te putanga iho, I te mea hei tā rātou, kua toa ke, a Orini. Koropupu ake I te nui o te aroha, o te whakahihi, ka mutu ka noho poho kereru mātou I aia, me te ronga anō I ana kōrero I te pōnei, ko Wikitoria I tātou, nā runga I te whakaaro Māori. I te tīmatanga nākui ki taku o huiti ki tōku whānau ake, kaore e pai take ana, taku haere, taku huhu ki te whare pāremata, ki te kore ngā tikanga e whāia e whakapūmautia, hei kāpehu mamātou. Kei te rangi te poho, e whakahihi anau I a Orini, I tana kaha, I tana maia, I ngā wiki nei, e mohio ana tātou, e tauhau ana ia ki te ao tōrangapū pēnei. Aha ko te whakahihi o ngā kuia kia Orini I pauri hoki rātou no te toko iti o te hunga I puta ki te pōti. So, it's been disheartening for me because I wanted to vote because we've been pushing for this kaupapa for many, many times. But to have it halved like that, it's not very nice. So hopefully there's a strategy to that ne. I tēnei wā, kua mea mai te hāpai o Orini, I aia e anga atu ana ki te whare pāremata, ka tatari rātau ki ana tohu mo ngā mahi, ka whai ake, Mārena Mane, te karere. Nā, ko tā tātou manuhiri rangatira o te rānei, ko Matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi, tēnā koe te Matua, mihi ana kia koe? Ai, ngā mihi kia tātou. E whai mui tā tāua kōrero mō Orini Kaipara, mo te koronehana o te kuini, mo te ahātu. Te tangata nei a Brian Joyce, tēnei kaumātua rongonui o roto o Tāmaki Makaurau, kuia tētahi o ngā toki pou tangata o roto I tēnei hapori o tira I roto I ngā kaupapa maha I ōna wā, o maharatanga ki ai, o mohiotanga ki ai, o huinga ki ai I roto I ngā tau. Hea ngā kura maharatanga o Matua Shane Jones ki aia. E ao te tangata. Ka mutu heke mai ngā kaumātua no roto I te hapu I puta mai ai a Aperahama Taunui. Take no roto I a hoki anga whakapau karake, engari tēnei kaumātua e hoki ana ki te reanga kei a Muldoon, kei a Peiti Hurinui, kei a Duncan McIntyre, tēnā reanga reo o te ao tōranga pū pērā rawa te roa o te wā ona I hikoi ana I wainga tonu I te iwi Pākehā me te iwi Māori. Ka mutu nāna I tū ai te marae te whare moko ki Papakura. Me tō māua tino mōhio kia māua tā te me taku hoa rangatira I ahu mai I roto I tēnā kohanga tāngata I horeke I roto I Utakura mai te hapu I puta mai ai hoki a mea tūwhare.
tēnā kaumātua rangatira nāna ngā kōrero a tāhu i tito. Hei ako mā mātou i te wāhi a mātou e tamariki ana i tipene. Nā reire, he tino puna tangata, he tino tangata ko ngaro. Tika marika. Taku mōhio ki aia, he tangata ngā kau whakaiti, koe nā taku maharatanga atu ki aia, mihi ana ki a koe nā kupu ki tō tātou rangatira tēnei kua huri ka weka atu nei ki o tātou mātua tūpuna i te pō. Hoki rawa mai ki konei, ki tēnei au kiko nei e te matua, me te au tōranga pū, māramana koe, māramana tātou i aia nei, ko wai te māngai tōranga pū hou mō Tāmaki Makaurau, ko Orini Kaipara, engari, ki o whakaro nā te aha a Tāmaki Makaurau i pōti ai kia Orini Kaipara kaua kia pēni he nare. Ora kau o kupu taunu ki te wahine nei. Tāria te wā ke tā mai ki roto i te whare pāremata, engari waiho mati iwi ai e mihi. Tēnā pēr, nā te o te tangata e ahu rite ana ki te kongokonga, te tokoiti o te tangata i whai mano ai ki te haere ki te pōti. He korenga pēr no rātou e kite hea te patanga o te pōti e kore te kāwanatanga e whakapano nitia. E o tira, kei wana te piki whakamātautau kei te auraro o taku hoa Willie Jackson, me pēhea rānei rātou e whakahihiko i te marea Māori kia puta mai ai pōti ai. Kāre te toko maho ngā Māori o Tāmaki i puta ake ki te pōti. Kāre koe, a matua Shane Jones i puta ake ki te koronehana tuatahi o te ariki nui. Kuini ngā waihono i te pō i tērā wiki. Hea tō takunga e te matua mo tō tamōtanga i te koronehana tuatahi o tō tātou kuini. E hoa tēnā kuini, tēnā taiawa te o tātou kei roto i te riu o Waikato e hea no atu koroneihana ka whakahaerengia hei whakanui aia. Tāria te wāga puta anō a matua. O tirai mei wāhi ke i kaupapa ke māua ko winitana. He hari te mea me rapu e ahau, me rapu e te tangata pēnei ahau, he takunga mo te korenga oku e taiki he rane. Engari kia kaha taiawa tea ki te kauhau i ona whakaro. Rua te kaumā waru iwa nohe o ona tau, kei te mato tonu. Tāre te wā kia pakari o na whakaro, ka tahi ka tino huri ai māua ko winitana ki te whiriwhiri kei he tēnei wahine e tuana. Kōrero, manawa nui tēnā kōrero e te matua e mihi ana ki a koe, i tō whakawātea mai a koe, ki te whakatakoto i o whakaaro ki runga, ki te whāriki o te karare i tēnei rā. Ka mihi te ngākau ki a koe, tēnā koe e te matua. Kia ora. Kia ora, kia ora. Oia nora e te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, ai marika i tai atu te tini ngero e pōrangi ana ki te kapahaka, ki te taiopenga he manawa toki tū i te hātarei nei, kia mautonu mai a kei a te karare ngā miramiratanga o tērā hui whakahirahira. Hoki mai anō ki te karere i tai atu te tini e pōrangi ana ki te kapahaka ki te taiopenga he manawa toki tū i te hātarei nei. I whakatūria ai hei whakanui i te koroneihana tuatahi o te ariki nui koini ngā waihono i te pō. Anei Araniera Harrison. Te manawa toki tū a te ariki nui. E tino rangatiratanga tiana. Tēnei mea, te ngahau. Ara anō ati ngā kapahaka rongo nui o te motu. Tamariki mai, pakeke mai, a iwi, hoi anō katoa mātou. He kaupapa te kapahaka, he whānau kotahi. E kapi katoa ana te papatākoro matua o turanga wāwai i ngā rangi whakatāne. Ngangahu mai ana ngā kanohi rongo nui o te ao haka. E kotahi ana ki te whakakapi ngā whakanuitanga i te koroneihana tuatahi a te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. E tū a iwi, ko tihirau kua tae mai, ko whanokao kua tae mai, ko whakaari kua tae mai, ko taumatau apa nui kua tae mai, ko mātou ngā maunga, mātou ngā awa katoa kua tae mai, nā rea ngā katoa, ai whakatituki, ai te kaupapa o te rai, te kaupapa o tō tātou ariki nui. Me te aha nui atu i te rua te kau katoa ngā kapa i tū i te praere me te hātarei anō hoki. Koe te hi haere mai ana i ahi tareiria rāno, hono ki te whakangahau i te kuini.
Our team is Te Hoiki Mātangi Rea, based in Sydney, Australia, and that was out the gate. Like, that was really cool. It was cool energy out there. So grateful for our Te Paumanga Tāwhiri whānau, who's been helping us along throughout the whole journey. E ai ki te komiti whakahaere o te konohete, he mahinga ngātahi tanga I waenga I ngā tini uepu e whai pānga ana. E manako nui ana no hoki ki angitu o tātou kapa, huri noa I te motu. Ano mātou te whiwhi mātou te honore, haere tai ai mātou ki tā wāhi ki tōna taha ki Hawaii. Nā reira, noho ki rā mātou ki te haramai ki te haka nui ake o tātou nei ari ki nui. Nā reira, ka ki tai te āwhatanga o mātou, te tino pai o te hari, me te noho o te tuakana me te teina iwani a mātou o tēnei āhuare. No te pai me te āhuareka. O te noho tahi a ngā iwi. I raro katoa, I te kotahitanga. He mea nui tērā kia mātua hoi, I te mea mohiona o ko ngā iwi o te taitokarau, kaha ki te pakanga, waenga nui a tātou. Tātou e kai ana I a tātou anō reira ko ngā hui pēnei, ka tāia te tū kotahi, I raro I te whakaaro kotahi, te kaupapa kotahi. Me te whakaute nui anō rā hoki e utaina tonu tiana. Ki runga I te hunga. I tūai, tā tātou hui. Ko tainui waka tētahi o ngā rohe, e tino whakatauira, e tino whakatinana ana I te kounga me te taumata o te manaaki, ki te motu whānui, o te raia ki te ao whānui. Kia mana motu hake tia te manawa toki tū. A te ariki nui, kuini ngā wai hono I te pō. Rānira Harrison. Te karere. Hei muri ake I ngā pānui hoko ko te whakatepenga o te karere mo te neira. Hoi anō e te iwi, ko tā tātou noa e toi ana he whakatepe ake I te karere mō tēnei rā. Tamatea rua te kau mā tahi tau ka mau te wehi. Harihuri tau ki a koe. E te iwi, puta no I te motu tūrou Hawaiki. Te take.